nongeye kwa ikaze mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Nkomeje gushima wowe ukomeje kudukurikira mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umwanya mwiza tugezemo, tugomba kuba tubahereza amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mikino. Turaza kugira ngo tugwe operation twagutangirije, operation ya APR aho yaje kuba ihanwa nyine nk'ibisanzwe. Byarangiye ubu ngubu ikipe ya APR yaje kuba itegwa Mpaga y'ibitego 3 ku busa. Ubwo rero turaje kuba tukubwira imyanzuro yaje kuba yose ifatirwa kuri ekipe ya APR ndetse n'igikurikiyeho muri ekipe ya APR, dore yuko abayobozi batangiye kuba birukanwa ndetse hari gukekwa n'undi ugomba kuba ugiye kuba asohoka muri no ekipe ya APR. Ubwo rero bana natwe muri uyu mwanya kugira ngo tuguhereze amakuru agezweho muri no ekipe ya APR ndetse tuze tukuvire muzi iby'ibihano byaje kuba bihabwa ekipe ya APR. Ubwo rero bana natwe muri uyu mwanya kugira ngo utaza kugira akabona kamwe uza kuba wacikwa karimo kuvugwa mu mikino mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kuri ekipe ya APR ndetse n'ibihano byaje kuba bifatirwa nyuma y'amakosa yakozwe ku mukino bahuye n'ekipe ya Guterwa Football Club bakinisha abakinyi 7 kandi muri shampiyona nyarwanda hemewe abakinyi 3. Ubwo rero uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kuba wakurikira amakuru agezweho hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero wowe udukurikiye uri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwacyo ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, nawe uri mu ntara ya gatanu nyine turavuga bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, intara ya gatandatu, donc intara ya gatandatu abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero mwese tubaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuba tubagezaho amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mikino. Turaza kuba tubabwira nyine operation iri muri ekipe ya APR ndetse n'ibiki birajya mbere muri eno kipe Nyamakandagira mu kibuga kikarasa imitutu yo bita Club Giant, kipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero wowe udukurikiye utarakora subscribe, uyu mwanya mwiza wo kuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nawe wamaze gukora subscribe nyine reba neza nimba warakanze kunzogera kuko bizagufasha kugira ngo ibiganiro byose bigeze hano kuri Rwanda Media bajye bakwereka notification cyangwa se icyo bita mumenyesha, bakumenyesha yuko hano kuri Rwanda Media ikiganiro kimaze kuhagera kandi amakuru agezweho amaze kuhagera. Ubwo rero nta rindi banga ryo kubana natwe mu buryo bwa buri munsi buhoraho, niryo ngiryo kora subscribe kandi kunzogera kwandera like na comment na share maze n'abandi bamenye ibyiza bikomeza kubera hano kuri Rwanda Media, bityo dukomeze kubana amakuru yacu agezweho hano kuri Rwanda Media. Murabizi neza yuko update inkuru zigezweho nyine buri gihe muzintandi wazikura keretse hano kuri Rwanda Media. Murabizi neza yuko twiyemeje kutabatenguha. Ubwo rero reka twihute ibyacu ntabwo bitinda, mbere yuko tujya kuri operation y'ikipe ya APR yamaze kuba ihanwa gose, yamaze kuba ihanwa. Mbabwire yuko ubu ngubu ikipe ya APR bikomeje, mbibutsa yuko Amavubi yamaze kuba anahamagagwa, umutoza w'Amavubi yaje kuba ahamagara ikipe nationale y'Amavubi, ariko hakaba harimo umukinyi umwe musha nyine w'umudefenseur yaje kuba ahamagara. Biragaragara yuko ari umusore, ari umugabo ukuze kandi w'umusore, ariko nyine waje kuba ahamagagwa ni myugariro wa Birmingham region muri leta zunze ubumwe za Amerika, Kavita Fanuel Mbaye niwe mukinyi rukumbi musha wagaragaye mu kipe y'igihugu Amavubi. yahamagawe yitegura umukino wa Libya ndetse na Nigeria mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika ya 2025. Rutahizamu John Marvel kuri ntabwo yagaragaye kuri rutonde rwahamagawe nyine, nkuko byagaragaye yuko uyu musore yavunitse nyine. Umutoza nagashaka kumurusha ashaka kugira ngo abari mu kipe ari kuzamura performance, ari kuzamurwa kujya zamuhamagara ari ku rundi rwego. Rero Gwatubya Abdul yongera guhamagagwa nawe mu kipe y'u Rwanda Amavubi, nawe yongeye kugaruka nk'isindi sura nkenye nk'iyindi sura. Ubwo rero undi muyobozi mu kipe ya APR, nawe biravugwa yuko nawe ni umudamu nawe uri muri komite mu kipe ya APR, nawe biravugwa ushinzwe ishoramari ndetse n'umutungo twakwita nka comptable nyine mu kipe ya APR. nawe bivugwa ko nawe agomba kuba akurikizwa uwo bita team manager, nawe waje kuba ahagarikwa by'agateganyo. Ubwo rero ni ibintu bikomeje kuvugwa byinshi muri kipe ya APR nyuma y'umukino waje kuyihuza n'ikipe ya Guterwa nyine, aho ikipe ya Guterwa yaje kuba ikina n'ikipe ya APR nyine. Ikipe ya Guterwa irimo gukina n'ikipe ya APR hariya kuri Kigali Play Stadium, aho ikipe ya Guterwa nyine yacakiranye n'ikipe ya APR, ariko ikipe ya APR haza kugaragara yuko haje kuba ikosa ryo kushira abakinyi
barindwi mu kibuga b'abanyamahanga kandi abakinyi bemewe muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda ari abakinyi batandatu nyine nk'ibisanzwe. Ubwo rero ni amakosa yaje kuba kogwa n'ikipe ya APR. Umuyobozi w'ikipe ya APR chairman nyine Richard Karasira, chairman w'ikipe ya APR wo bita Karasira Richard, yaje kuba ataye nyuma yaho yaje kubatangaza yuko agiye kuba abakunzi b'ikipe ya APR bihangane ku bw'amakosa yakozwe nyine na ekipe kandi bihanganire kubw'ingaruka biraza kugira kuri ekipe, ariko batangaza yuko ababigizemo uruhare ayo makosa kugira kogwe bazaza kuba babihanirwa. Ubwo rero ni amagambo yatangajwe na chairman wa APR nyine wo bita Karasira Richard. Ubwo rero ni nyuma y'inama nyinshi zaje kuba ziba muri ekipe ya APR, ndetse inama zigiye zitandukanye zagiye nyine ziba kuri cicaro ca ekipe nyine kimihurura, babona bacakisha mbese ikibazo kiri muri ekipe ndetse n'ibibazo bimaze iminsi bivugwa muri ekipe mbese byabishingiye ku kibwo. Rero abantu bose bafitemo urari kutitwara neza ku ekipe baraza kuba babiryozwa muri ino minsi. Ubwo rero amakuru dukesha ku Inyarwanda, komisiyo y'amarushanwa muri Fegofa yateranye uyu munsi yafashe icyemezo cyo gutera Mpaga Yibitego 3-0 ikipe ya APR Football Club nyuma yo gukora amakosa yo gukinisha abanyamahanga barindwi mu mukino wabahuje na Gorilla Football Club kuri iki cyumweru nyine. Ubwo ikipe ya APR nyine yari yamaze gutegwa Mpaga y'ibitego 3, ubwo amanota 3 inota rimwe irajyatswe kuko yari ifite amanota 5 agera kuri 5 kuko yari imaze gukina imikino 3, yamaze kuba itsindamo umukino umwe, imikino 2 yayenganyije. Ubwo APR ikuweho inota rimwe nyine, ubwo amanota 3 y'imbumbe abaye ya Gorilla Football Club. Ubwo Gorilla tuvugana iyo urutonde rwa shampiyona nyine kubera amanota 2 aje kuba yongerwaho asanga rimwe nyine yanditsweho mu nyuma yo kwanganya n'ikipe ya APR nyuma kanagera mu kibuga kikarasa imitutu. Ese ibi bintu muri APR biraza kuba birangira bite? Ese biraza kwigiraho izengaruka? APR bigize ingaruka, ariko n'uburyo bwo kwerekana yuko nta kamara no mu gihugu cy'u Rwanda ukoze ikosa wese agomba kuzarihananirwa nicyo amategeko avuze. Ubwo rero frustration ku ekipe ya Gorilla, pole sana ku ekipe ya APR Football Club, ariko akanyafu ni ukubakebura kubereka yuko nyine amakosa muzajya mukora yose bazajya babahana kandi bigomba kubera n'abandi bose urugero. Ubwo rero nayo makuru twari tubafitiye mu ikipe ya APR nyine, inkuru nyine na update yarigezweho igaragaza ibihano ikipe ya APR yaje kuba ifatirwa nyuma yo gukinisha abakinyi benshi b'abanyamahanga ku mukino wayihuzaga n'ikipe ya Gorilla. Ubwo rero mbibutsa yuko na federation yamaze kwa yandikira Fegofa kuyiha uburenganzira ndetse no kuyiha ububasha kugenga Rwanda Premier League n'amategeko yose akajya muri Rwanda Premier League Board. Tubibutsa yuko iki cyemezo ari Fegofa nyine yaje kuba igifataho umwanzuro. Ubwo rero Rwanda Premier League Board nayo initegereze irebe nimba bazayisubiza, itegereje yuko bayisubiza, mbese baraza ko bayegurira ububasha n'ubushongore bwose kugira ngo ibe yemererwa gukontrola shampiyona nyarwanda kuko nka Rwanda Premier League Board. Ubwo rero reka dutegereze turebe cyo Fegofa iri buze gusubiza Rwanda Premier League Board. Mwese twabanye muri kiganiro ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.